Ole buin Maryland Zodek mang turin tulte udu oma muakin hei kan lo dinga aron lut che doe USA Maryland USA date mang turin udu oma President Maryland President USA President ya Anh hụt tụi mai em thật đấy mày à? Đây là thật đấy mày. Cái gì này cầm một em thật lắm. Cái secretary này. Wow. Ini kedua manukui, isi yang manukuian ya. Clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule ole tuntuma chuan Mizoram chunga thil thleng langsar zual te kan ngai tho le don ani Department of Personal and Administrative Reforms Minister Puke Sabdanga chuan Sarkar na thok ai kal lak ti top tuma an malak na Sarkar chu nungtol atum lo thua soi Puke Sabdanga hian August ni somthum le pakhat in rin ni tlai khan a chen na ina thu thar the dar tu te koma ai kal lakin Mizoram puma ngong ane na thu soin ZPM kan Sarkar lema department tina ai kal zat kan zot chuaka an lak chan tenen ai kal la mi sangthum jathum somruk le panga lai an lo om Sarkar na thok lo thanem takin Sarkar thuruk le file an khoi thin tialang atia ai kal lak chu dan phal lo ani ti soin Puke Sabdanga chuan hun bi thlian in malak chawani Sarkar officer te point an zom tha ai kal la zong ten ai kal lak ti topin an na an zom kim to ti hi tuna kan report nei chuani atia report an don china ai kal la anom to lo thua soi DPAR minister chuan report diglo om chuan controlling officer te laka department proceeding lak turani thu soin tuna hian thu thang mak tak taka om entirna pakhat chu zirtir tu pakhat chuan sikul tan dona aminga ziaka afati class alak tir thin ban dona ming avaziak le thin a thatna chinom theima se midangin thikin tivezel se a thadon lo atiani Sarkar na thok te chuan Sarkar na thok tura la kan ni chananga na an tho a that mai thu soin pusap danga chuan ai kalang chi sim arem lo report kan don chu kan bo zui zel Goodman mual pho om ri lo om palang ti kan hlawatia ai kal laru alla om palani chuan man chua ani mange ya ai kal lak ti top turina chani DPAR minister chuan ai kal lak ti top chuan mi puya ngong anei don ti an hriat thua soya ai kal lak that pui jok department po om theani tuisem electric line chesiam sikula atan tir chuan har satna om nge yang mase chumi paltlang ngam lova adiklowa kalreng tha kan tilo chu wangin ai kal lak ti top tumna Sarkar nung tol lawatum atiani Puke Sabdanga chuan ai kal lak ti top chu tunatan le nakin zelatan ala thadona an hriat thu soin har satna om deu ani poin paltlang ngei kantum ai kal lak sim hi engwang po ni se chin fel kantuma
khau taka kalkan tumatia ai kallak ti top an tumna an hlotlin nge an be sei thua soi minister toyom tu DPAR secretary kelal thomoya chuan enge mo wanga an hna zom theilo titan sarkarin ruam hanna asiam thua soya an chol nei zong zong an la zo theya chumi hnuwa po pensiona an chuat thei dan siamani pensiona chuat thei dan chi sang sang awma thok zom theilo titan sarkarin konga hongani atiani kumli kalta chung khan lengpui airporta sarkarin thlatina sum asen za chorwal belkhom chu nuai sang khat somsari le pathum point bial pathum ania thlatina sum mu chu aza chorwal belkhom chu nuai za somnga le paruk point pani panga ani thunga sum sen za thi nuai zakwa som paruk point pasari pariat velina tamzo kani ogas ni som ni tanga ni som ni le pakhat sang ni som ni le pali chunga Legislative Assembly sesona MNF member puram than moya zona GAD changtu chief minister pulal duaman ogas ni som ni le pakhata zia ka chandanin lengpui airport en kolnata na sarkarin thlatina suma senza chorwal chu kumsang ni som ni atanga som ni pakhat chungin nuai zathum somnga pakwa point pali pathum kumsang ni som ni pakhat som ni le pahnia nuai zathum panga point pathum pasari kumsang ni som ni pahni som ni le pathuma nuai zani som kwa pakhat le point pakhat pakwa le kumsang ni som ni pathum som ni pali chungin nuai za som pasari point bial pali ania belkhomin nuai sangkhat som sari pathum point bial pathumani kumkhat chunga thlatina sumsen za chorwal hi thlasom pahni anga chu chuan kumsang ni som ni atanga som ni pakhat chungin cheng nuai sangli zathum som pathum point pakhat paruk sen ani ti na nia kumsang ni som ni pakhat atanga som ni le pahnia nuai sangthum zaruk somruk pali point pali pali kumsang ni som ni pahni som ni le pathuma nuai sangthum zali som kwa pali le kumsang ni som ni pathum som ni le pali chungin nuai sangkhat zali le pali point pali pariat sen ani ti na ni bok belkhomin nuai singkhat sang ni zaria som sari paruk point pathum paruk atling lengpui airport atanga Mizoram sarkarin thlatina sumamhu za chorwal chu kumsang ni som ni atanga som ni pakhat chungin cheng nuai som sari pathum kumsang ni som ni pakhat atanga som ni pahnia nuai som ni pasari point pahni pariat kumsang ni som ni pahni atanga som ni le pathuma nuai som li pathum point paruk paruk le kumsang ni som ni pathum som ni le pali chungin nuai som riat pali point panga pariat ania belkhomin nuai sangkhat som sari pathum point bial pathumani kumkhat chunga thlatina sumhu za chorwal chu thlasom pahni anga chu chuan kumsang ni som ni pakhat chungin cheng nuai riat point pasari paruk mu ani ti na nia sang ni som ni pakhat som ni le pahnia nuai sa zathum som ni pasari point pathum paruk sang ni som ni pahni som ni le pathuma nuai zanga som ni pathum point pakwa pahni le sang ni som ni pathum som ni le pali chungin nuai sangkhat som pali point pakwa paruk mu ani ti na ni bok belkhomin nuai sangkhat zaria som sari le panga ani chief minister chuan MNF member puich Rinliana zona channa kumin sangni som ni pali January atanga July thlachungin lengpui airport atangin cheng nuai zali somthum le pariat singkwa sangria zanga mu ani thu atar lang boka chorwalin thlatin cheng nuai somruk pahni point pasari pakhat lalu tang ani Mizoram sarkar chuan sarkar na thokte thokzui zel tlak an ni le ni lo clear le thin tu tur committee adin don DPAR minister in August ni somthum le pakhat in Rinliana thu thar thedar tu te akomna toyom tu DPAR secretary pukelal thomoya chuan Mizoram sarkar in sarkar na thokan pension hun ma poa pension tir theina periodical review of government employees aman ve to don thu asoya hemiatan hian department chuan August ni somni pakhat sang ni somni le pali khan office memorandum ati chuak to ati ani pukelal thomoya chuan periodical review of government employees chu danom sa ni thu soin central a phei chuan kum khata voili te sarkar na thok din mun clear le tani thin Mizoram a hian kan lamang ve ngai lova man ve to turin sarkar in huai sen takin thutluk na siamani atia atangkai viau tur thu asoi DPAR secretary soidanin periodical review of government employees noya hian department tina review committee din anianga
committee chuan sarkar na thok te din mun amal malin a thlir le thinang committee in sarkar na thok zui zel tlak lova anga ite chu premature retirement tin choltir thei ani don ani hei hi in semna ani lova mipuita na thazok tur ani awanga sarkar na thok te an pension hun ma a choltir theina ani thu a soi bokani Urban Development and Poverty Alleviation Minister Puke Sabdanga chuan Aizawl khopuya mipui veiwana awol samjok na turin mun panga Ropeway siam tuma malak mekani thua tarlang UDNP Minister hian August ni somni atanga somni le pakhat sangni somni le pali chunga Legislative Assembly sisuna champhai not bill to ZPM member Puh Ginzala zona ziakina changa mipui veiwana ta Aizawl Ropeway siam turin ruam man na kalpui mekani thule tuna chuan zo alani lo thua tarlangani Puke Sabdanga chuan Ropeway project atana ati theidan zirchian na enfiana hi Aizawl Sustainable Urban Transport Project Nuai nei mekani zirchian na nei mekani awangin na tan hun tur soi thei ani srilo ruam na siam te zo ani nuwa state sarkar DEA le ADB 10 en hawa la soi ho le turani atiani Ropeway station tura ruam te MZU loipu miniko PUC mualpui Cancer Hospital Zemabok Ramhlun hun thar Solomon Temple MZU atanga sairang durtlang chaltlang vaivakon khatla kulikon bongkon Ramlun Sport Complex kulikon te ani Mizoram Sarkar masa Assembly Speaker in April sangni somni le Pathum Bor vela USA azinna Mizo ho kalkhom ma Deputy Chief Minister in Aizawl Department na thona tan cheng nuai za chuang zia bo om thua soya eng department a nge tiro asoilo cheng nuai za chuang mang anga zia ataka man na mu turom silo om tina ngani Speaker Hlui Thu Soi hi Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan bozuin July ni som sangni somni le Pathum Khan Mizoram lokayukta an zual kowa Speaker in cheng nuai za chuang zia bo om nia asoi chu chui turin an ngen lok ayukta point anti-corruption bureau nen an bo zui mek nia soyani sarkar liamta assembly speaker ani lai ngeya sarkara alung rualpui deputy CMN kol department a eiruk na lemhlet na om thu asoi chuak hi ngai tha chiani lo asoi chuak tu hi sarkara ho tulu berte zingami ania sum tam tak zia bo omna nia asoila sarkar ho tulu ber pakhat ani bok Speaker Hluin cheng nuai za chuang zia bo ani thu asoi hi chui zuya thudik tak thilni na dik tak chui chuang ngei turani ngoi san mai chi ani lo chui chuak turin thunei tu te point lau nei lovin thei to pan chuwa turani cheng nuai za chuang bo nia soi boipui mek tu lok ayukta hian namnul chin nei lovin thudik chui chuak ngei turin bo zui ro se thunei tu te tipura ti chak turin mi puinol pui point an ngai ven zui zel athang heti rual hian cheng nuai za chuang zia bo awmanga soi hi abo tak lova speaker Hlui hian thudik lawa soi ani ero chuan inti hming chiat na lian tak aniang ngoi bo pui mai chi ani lovanga atuar tu te tan chuan dananga malak chi ani ome Rinliana khanin Tawnluia department chan chung chang kha hetiang hian alo soi to a meeting turin evang Mizoram howin kan siam den kan vai meeting turin ya office a khanani don wangin doctor ini chok thaya ka karon committee don ka tia ka committee ve ka soyang ka tia nia pathianin una her ka ti nai lo kalom ve em na chu a biakin ate Christmas lai ate pathian fakir ka bani ka lo pharangai lo ni hi ai choka tuna je pathian min lak chuna ne kalom khopa ka soingam lo chuan politician ram mai tu kan lo chuan tuna kan sarkar kaldani ke chun kalunga oil okati kan vai CM hawa MLA ruling MLA dum kan kaldani ke lung oil
i mar chu chu chen of record en tin an in soi thiang te po khan ni thiang khan emen special ru chu a chan chu America in oma zoram chu kha in ron veizia chu a khiat rang ani mo tin Mizoram chung mi ni lo point kan Jerusalem in puin tia zoram a sia chon chein ngai ni chu in mangai na bang hana lo bom ka ti ben chu a share ngam chu chu bang chuan ta hian si ma thua tai puto na thua kan deputy CM po kan deputy CM jom tak po I department a mania I pakhata lokala ka thinlung analutu aron tia mi fel tak no pang fel tak ani ka kut nge hian na omlo noi zat chuang ka jek rala kan je inen kan jek rala anda ka tilutu aron tini in department en ro ka titani ka mo ka tini chungla bena khiri umin sanile samile batum january ni somthum ban ka dipani in department en ro ka Tawnluia August ni kwa Chief Minister Pulal Duama kai suaina Council of Minister thu khom chuan Mizoram Sarkar na thokte hlo bituka siam tu tur pay Commission din anrel ni om takania Sarkar thu puang tu ber Directorate of Information and Public Relations Department in hemi nia thuan chuai ro chuan Council of Minister thu khom in thutluk na basari an siama atarlan zinga pay Commission din tura thutluk na siam hi antar lang tel lo tlat maya Finance Department ho tu kan biak po ero chuan hemini hian thutluk na an siam ti chiang takina soithung hetianga puanzar ngal ani lo chan hi sarkarin an hathok te min mei aven wang le an thin rim a lo wang chu ani em lo tura ngai sak taila tundin huna chuan pay commission hi din alani lova chairman le member te po ruat alani lova anti tir le khoi chin tur po duan alani lo Chubaka chuan sarkarin official gazette mo department share tirna emo ala chuatari lo simsimani yuti hun lai khan sarkar na thok hlo inkhwang rual lo siam rem na tan pe anomaly committee te din aloni to thina yuti sarkar khachu sarkar lai pui Ministry of Home Affairs noya a budget po Ministry of Home Affairs zemjana siam khania sarkar na thok hlo po kha central sarkar a ni nale din huna an puite hloang an lave maya chuti rualin then khata in khuang rual lo deuh lo ompal siam rem kha chu an tum ve thawani February ni somni sang kha zakwa somria le pasaria state puiting kan lo ni ta ka mizo chung ko dina in dang kan lo ni ve ta ka wangin special category a omin sarkar lai puin sumle pain min tran pui reng thoma se engemaw chen chu kan tho chuwa ve alo ngai ta sarkar na thok hlo po kan state pola an hlo siam tu tur din alo tulta state sarkar ma saber pulal denga sarkar khan Manipur chief secretary cholto pulal biak thanga LB thanga kharwain pay commission ma saber adinani kha PLB thanga pay commission rotna ati puitlin main kan sarkar kha thasom pakwa lek ading tin pharthla kania anulama po kan hriat theichina puwa rozi kate pu rochila sayoile pulal fakzuala te kai suain pay commission din anilea an rotna en diktu tur cabinet subcommittee le adang dang din ani boka pakhan ma kha sarkarin ati puitling ngam talova pay commission din na sen so le commission chairman tele member te hlo kha alo thlonin aluang ral tamai mai hlomani huneng mo chen phei chu ke pay commission din ngam sarkar kan nei talo niom takania helam hi chu theme ang main are tatlok tlok mai sumle pailam thiam te chuan kanram tel le mi puitlem ngai to in sarkar na thokhian tamlu tuka tho chua chu soilo atam ber hi chu sum thuninu le saivar ani ringot mai anti thina chuba ka state puitling ve riang ruang chuan anoya thokte hlo chu asiam ve mai tur niom takania tripura aga thian pa chuan an state sarkar na thokte chuan an state sarkar din pay commission rotna angin hlo an lak thu min shil thuk takin kan ju she parve lova shemaila kan thiam ve tak tak chuang kher lovang chuti rol chuna thiam ten an soidan chuna bik takin PLB thanga purozi kale pulal fakzola pay commission rotna tekha sarkarin lo pom sila chuan Mizoram sarkar hlo fel hlel tam tak hi abo ba ka
sarkar na thok hlo hi tuna in aniam ngei to don nin an soi thina tuna hi chuan a state pacheber ni si in kan sarkar hian an thok te hlo apisang maya a chan chu Central Pay Commission apiangin lo an punang zelin pun ve ania DA po chu tiang bokin DA pung hi sarkar in a pek lo chuan an nuar mai zel bok sia an nor du hun la hi in thlandon nai sarkar na chel tu te dek an nom lai takani zia boka za an tinutuka an tolle hun mai thin ani hi Central Sarkar lo nga kal ni si hian Central Sarkara an tluk puite hlo aya sang la hi anom nual nia soi ala ta chewa chuba ka chuan UGC in hlo tambik atuk sak te po ni san pa lo kot lama khin ne awanga department danga an tluk puite hlo aya tam la anom nual bok hetiang te noi kan nia wang tak hian Pay Commission dina sarkar na thok hlo chin fel hi chu angai tak mewani chumi ti ture ro chuan sarkar huai sin tak mi pui ayo a hlo fa chorte hlau lo kan le ngai thung contractor te hian an na an thona an mi chorte hlo le a be bom an bitukin an hlo theizat tur an peya sumdong te point an dor hak tu te chu tiang bok chuan an chor thin mi malin ama in tur asak point a poisa nei dan milin a thok tu te hlo a chu thinang mi malemo company a emo thokta la thlakata cheng si ngai hlo chuan a chor tu chuan cheng nuai khatemo cheng sang sari le zanga emotal thok chuak turina be se nge yang che news agency a ka tholai khan Pay Commission ang hi kan hlo siam tu an din thina chu waste board an vua India rampuma chanchin bumi te hlo za tur bituk tu an nia Supreme Court Judge chol to chairman an nia Labor Ministry a secretary chol to kha member secretary ani deu zelbok kumsom dana Central Pay Commission din nu dewa din ve thinani waste board in hlo an bituk dan chu media house in chuma tho chua zat le na thok an nei tam dan a zerina then sanga entirnan khatilaya ka thona Press Trust of India te Times of India the Hindu le alian zola thok te hlo kha tama news agency ve tho United News of India ba ka chanchin bu thok chuak claim zo ka thok te hlo po an tu claim ve zelani zia chu media house a thok te kha a tho na in hlo apek theiza tur chutin an hlo bituk sak kan ni ti na ni chu kan thona media house khan lep tam tak an la nei thei tho tura ngai ani cheu media house ten an tho chua tam le tlem chan bul ber chu an hnuaya thok chanchin bumi te that lo le an thorim le zom tho ta te an nan thiam le thiam lowa te thui takai ngatani hetiang takhian kan Mizoram sarkar na thok te hlo hi bithlia ve taila fiam thuwa an soi a tho chu milin in cheinga chela chuan thomhno Halloween ruakin omang an tiang hi kan sarkar na thok tamber hi an ni arinom ramlen hamrong bol tu mi pui chia hlo an ni na selek lova in lek le in lulin chu soilo ramtana thok chuak tu ni lam an ngai tu lem lo an service din hun that zel dan turan hlo le abe bom pun ba ka Central Sarkara thokte anga an DA pun ve zel hi an tho chan ni ta berina lange rinlok sa nge in sarkar na thok sang in zom khom pol FMGENW chuan Pay Commission din hi an do dal tange ya Mizoram tana hlo san siam lova tuna kan kal dananga kal an du thu an soyani hetiang ani chuan kan sarkar Pay Commission din tum hi an do dal le don ti chiang ta sia chu atak nge in ti box sela kan ti sualin ari nomlo Council of Minister thukhom hian Pay Commission din tur hi sarkar na thok lak thar te hlo bithlia turin ati niom takania chuti chungchuan sarkar na thok mek te hlo po ngong chin anei chonge yang ti ring lokin andu lawani tuna kan sarkar in aikal ti bo tura ruam manna asiama thillang chiang tak chu du taka sarkar in alak anwaya na thok sang thum da thum som ruk le panga zet tel lovin he sarkar hi kum tam taka local thei to ti hiani aikal lami somli le pani ten an na an thok thiam lo ti ngon mai te hi ngai tu chian ngai takani hetiang kan soya wang hian kan sarkar na thok te hlo hi niam se kan ti na ngor ni lovin kan state tho chu abi kin an tho chu mil hlo hi la se kan ti na ni kum local zel tur ngai tuin kan state pachiat zia shereng chunga hlo hi ruwa mana hun to an lungoi lo na berla chu an hloa nilovin an tluk pui nia an hriat te aya hlo tlem nia an in hriat wang ani ber box si
langtang sarkar lantlang theina hi sarkar tha in nga na bulpui beranga ngai ani langtlang ti om zia chu thusiat in semle in hong taka thil ti ti na ni zalen taka thusiat theina hi langtang taka thil ti theina ta na thil poi mo tak chu ani transparency ti om zia chu democracy ram pakhata mi maltin te hian sarkar in dan ruam manna malak na policy emo thuthluk na siam te chu adigle diglo le antan alhok puem ti nfmo fuemo theina right to information an nei ti na ni hei hian in honna in biak po na le accountability a keng telani company pol administration le khotlang sanga langtlang takle diktaka thil kalpui le mo phurna lenani hei hian a tumber chu citizens charter hnoya sarkar atanga mi pui hne na rong bolna zong pek chua ani theina nani transparency hian mason na ngai tu na le rotna te mi pui hriat tirna mai ni lovin mi pui te chu van tlang agency ten an ngai dan ngai thak le an thil ngai pui mo le ngai tu na te chan let an du ti hriat tirna a pe bok langtlang sarkar hi sarkara thuruk le malak na sang zeb ruk le thubom lova mi pui hriata puan chu aringot hi ani lova transparency na tum tak zawk chu kham halak na kha ruam han lok ang takin a that zong le a hlut zong ba ka sum le pai ruam han cha le hun tiam chu nge ya pe fel ani em ti le ani dan turang thlapa siam le saka man tangkai ani em ti hi a phok chuak zawk turani tuna kanom dan hi chuan transparency aw meulo ni na lang abikin sarkar department pakhat pwd nuaya contract na sang bi ka phei chuan transparency awmlo hul hual ani lom ni ati the hi lo me achan chu contract na pakhat mi pani pathumin an lei chon thina wangin plan and project ang thlapa tho zoa man tlak mu turawang le tin open tender pong sual restricted tender pong sual departmental work pong sual ti tele revenue department nuaya LHC land lease lem LHC in book thuale thil dik hlel chi sang soi tur tam tak om mek te hi adik na chuani theo me ZPM ministry nuaya hian level sanga monitoring committee dina vilzui turati anina in alangtlang chuang lem lo ti chu a hriat thei mai ome chu wangin langtlang sarkara chuan dikna le rinom na nen ruam han lokang thapin plan and project le scheme te chu kalpui ani turani right to information bill hi parliament of india chuan june ni som panga sang ni le panga khana pa sa october ni som pathi sang ni le panga tang khan man tanani india rampuma sarkar atanga information mu theina turin ni tin dil na sangli zaria theluani october sang ni le panga right to information ek manani nuwa kumsom chunga zirchian na masaber neya chuan dil na maktadoi khat point pasari panga chuang thelu ani towa hunlia thina hun khat chu centera a dil na ni pending case nuai thum point pani om mek bok hedan man chan tira tanga kumsom chung khan dil na nuai za som sari le panga chuang thelu ani to ti na ni RTI deal na masaber chu Punea police station a Sahid Raza Barnlian a thelu ta Delhi RTI deal na masaber chu Jammu a article 370 chungchanga India president office a thelu ani bok RTI ek chuan mi mal chanchin chungchang le mi mal nun ti chathei thileng po pek tur ani lo ti a soi RTI hian mi mal chian na tur engma deal a phal lova mi mal dingna chanvo a hum him saklat zo kani tin RTI chana chu adik theyang ber le rin tlak ngei ani turani ya deal na chu ni somthum chunga chan ngei turani bok hetiang ani lai me khian Mizoram bi ka chuan RTI chana fum fe vaklo le rin tlak vaklo tele ti khotlai te po om nual thin ni na lang hei wang hian Mizoram bi ka RTI a hian transparency om chialo ni in angai thei chu wangin assembly session a zo na le chana te po ataka thil thleng nen ai nang lo fo thin ni in alang chu tiang zelin mi mal RTI zo na tam tak po chan fu tok lo om fo bok thin ni na lang bok hei wang hian Mizoram chunga RTI bi ka hian transparency om chialo ni berina langani accountability chu mi male mo pole mo sarkare mo amo phurna thil ne na in zom anha tho emo anung chang emo atanga te arin tlak na chu ani he thumal hi mo phurna nen a in zoma ma se enkol na ma clear zok turani
lan tlang na hi a keng tel ngei turani kan politician tam takal to tele tuna kan thon mek te po hian accountability an tlak chama wangen mi puirin an hlo zo thin lova atopa ming hliawna tam tak nen an thun hun an chua sana ngai le fo thin sarkar department sanga officer rual le NGO le koshana shoi tu te thleng poin accountability tlak chamna hri hlawm takhi kan vei tlang mek ni na langa chu wangin langtlang sarkar melan na ma poimo tak pakhat chu accountability hiani eiruk na zia kan thret tlang theu to sarkar development sum aman na tu ruam hansa ang nilova man le estimated amount aya tle memo aya tamemo aman na tur nilova mana ti pel he na le khoi ching pen na hi eiruk na chuani eiruk na ti thumal hi kumsang khalle jathum lai vela tanga lowir chuwa kania latin thumal koram piar te tanga lo piangani mizo tong chuan hlem hlet na thunei na man chual ti bala ti phirsi rinom lo na tham na inbum na che dan dik lo alema thilti lebruk na soifia dan tur tam takalom theome eiruk na hi hlom lian chi sang palia then thei ania chung te chu mamole du in pek to na wanga eiruk na te din mun in hlau wanga eiruk na te dan pa ngai le dan ang lova eiruk na te van tlang le mimal eiruk na te ani tunlaya ngat phei chuan za po don to lovin wa lau tak le ngam patakin eiruk na hi aronin lar ta ani na taka chuan eiruk na ni to lovin alanga e naimo e lan na tia asang ming thak hial chi ni inalang khoi ki pa po eiruk na hian kuwa sewa bua khuara mi aron pong sual ta chiam ni berin alang siam hlui pu hola khan corruption azung nen lama phoro watuma ma se hlo cham thak ni nalang sarkar thar lo piang in eiruk na an huai nan do viau veka ma se an mani ngei po an philim thei chuang lo ti chu minol puite mu dan ani ZPM ministry po hian nikum sang ni som ni pathum October thla in thlan campaign kick off program an man na khan candidate tin ke ru velo wang ti kha an cham theu ni na langa ma se tharia zet an sarkar ve ta me ka plan train project le scheme reng a system atanga monitor tum si khan a system lam ngai poimo to san lovin tu na tho po an pong po monitor de uvel mai ni na lang chu ba ka mi pui ma an tiam thu tam tak ti le thei si lo an nga lu tuk te hi eiruk na hlem hle na thalo tak an ma nia lo lang chuak mek chu ni in a ngai thei chu wangin zoram mi pui nei ruk na laka filim sarkar langtlang sarkar kan lo be sei po chu eiruk na lama an filim don chuang lo ti chu ari ruang alang ruak ta ni na lang thunei na man sual chu mi mal pakhatina thunei na le din hun dik lo taka manemo nor lui nai mo manga avilik thin hiani chung thil ti te chuan hathok tu na tho na him na ati chatheya an na tho that thei na ati chatheya ani lo le an sum le pailama him na ati chatheya ni tin sarkar department in khai dia dana po thunei na chong om thlia lain abik takin directorate level director tam tak ten an Nuai officer sang telaka in luling taka an thunei na mangsual thin mangsual mek anoma wangin thoho na atichia na achak lova officer lian ve tak office clerk lian puyanga ni tin pi sakaya pindan sana chu zaom ve satlia ringot thin engma ti thei silo engemo zat anom mek ni na sia thei hetianga department director thunei na mangsual thin te wang hian thoho na tha om theilova accountability le transparency om thei heklo thunei na mania pumhom du na hian sarkar chaklo na athen me kani heting ani lai me khian department sanga concern minister te hian thunei na te naw zong thlengin department a an tho pui officer te thunei na chu sakin thunei na pum hlum anhum tla thin ni in alang boka chuwa chapa staff transfer and posting hi an tui pui chwe ti turani MST bus ticket silpolin deal na thil te tham zong thlengin diglo takin thunei na mang sual thin ni na lang he tradition thalo tak tun ma tanga ministry apiang in an man thinang tho hi ZPM ministry po hian anakal pui chun zom zel ni na langa transparency government a chuan he tiang thunei na man sual hi om to lo tura mi puin an be se lain engma danglam na om chuan lo wangin sarkar chakle langtlang sarkar chu be se chi rual ani lo ti chu alang chiang hleo me
sarkar official ten thataka ministry an tho puya chaktaka na an tho an du ani chuan ZPM ministry hian thunei na semzai hi anuk poimo takani ti hria sela alomom ngotang langtang sarkar ziale apoimo zia chu kan thre chiang ta ministry kalta te po khan huap zo sarkar mire thei tenu le pa re thei chum chia te dom kang tu turangin anin soi cham chi thina masela thuthleng han lua chia an thu soyang an ni le thin silo bedong fuan khom zoram mi pui te zana kona kan din ngir khup lain ZPM party alo langa mi pui tui halna phusuk turin mi pui sarkar kan din don an tia December ni sari sang ni som ni le pathuma tangin mi pui sarkar chu an han din ta an zirang tur lang khopin thariat lai an sarkar ta mase langtlang sarkar melero awang kher mai in thanma khan mi pui laka in tiam vak lo tal se aziom tur anti turan soi vak vaka antong anum phale silova accountability and transparency anhu chon le si ni nalang khovela chung in thileng kim ti dik vek se na lo pathian tak choklo chu fam kim tu ma anom lo chuti rualin za somriat tal hi chu anti dik thei tura ngai ani Mizoram development sum za mi puitana kalral tura be se ani lain za som thum le panga chu mi puin an chang thin ani mel heting ani chung chuan langtlang sarkar hi be sei chi rual ani lo sarkar hian mi pui telaka ati tur ngai poimo flagship program atlang zarzia masian tram chunga tilo thling chu pakhat ma an lom lo chuti ani an hekin an flagship program za somnga tilo thling tur po an lom ngai lo tuna po bana kai hand holding policy an soile tamek hei po hi kumnga chung hian za som ni a hlo tlinga ngem ti chu chut tham takani science chu atia ti ani angin sarkar flagship program po hi aming thak kwalemo aming soya au kwalpui vak ringot nilovin atia ti anga yani chu wangin tuna ZPM ministry hi apong apuya soi sel ringot lo hian zoram mi pui te hian langtlang sarkar diktak kan nei thei don em ti hi uluk taka chik chungin do thei takin ngai chang chin phot te angu